ana obeji ne firo Penisi sabua be wochiche finsu ase be catch us odanche mewa ya ya ngina chini enunti na make amfo na kojo this spiritual and herbal center ediama wo edua na de shikrum kren wono akrabo ne abo akrama tue wodi hye na mo piafo na naso yesunsu mo adwuma bia bi se yesunsu mo wade na wo wade ababa wa na ego wale na okuna wu ni nyina na naso be ye ho adwuma e bia na furu abusuam so bi na abo dua na nya wo na se bro be dan ediama wa kwantu sem wo se bra obeje bisa no huhu mo ma na pia nisuo afen so bi na de uka na wo dan a yemfa ma wa na se bra obebua ma saka sika odehie bi na ayira na wunhu na se bro be hwehwe amwo no afen so pese obo ho ban ni nyina na so ye ho adwuma e de ema wo sunsun mo adwuma bia ni wana na enye wana na de orden pa na koja this spiritual and herbal center ukopiem na sanu a na wo kwa kowu enu ti bra se ye ha ben na wo hwehwe awo ni nyina na so ye ho adwuma wo hwe na na tiri kwan a wo be hu asantemantamu asoma so nkwanta eho ana wo be hu no fra na awa ngmato fezu 0245735760 0245735760 na koja this spiritual and herbal center nana mo piafo edana ma bibi ka chem se abe